right? Ta. Oh god. Ta come jasart. Agus túhéin. Yeah, no, ta come a fucking draw home. sé gawer mar is stoke go mo do back here nor hannig me just ma chorp gan ma like my I was like yeah sin like facious. Yeah. A gain sin nor hannig mise lei sin facious. Yeah, no, ta sé jazz. Agus to come a drug home. You're gonna beat me up. Ta jeans comfort off. Yeah, ta. Agus is mailam pull jeans ach ni me ken chef wing fishnet. Agus vi sé coéis go just gúna chu orm so agus vi mé ra. I know. An mahin to comfort off. Yeah, I mean tá sé comport ach tá like am do rún ish. Yeah. Tá tú like co comport ach agus co glace agus snasta. I'm Kierna. Yeah. Fashion agus function. Can he make uachtar graine a her Níl sé craithnithe Tá rud eile aici. Ní aithníam mé hain leis an mhar seo. Ní rá nóin é seo riamh. Briana. Sílam go mé sé níos gaiste. Done one him the first year. I'm sure I put this in here. Where did it go? Can I show? So tá tattoo in agam agus in you by tattoo in agatsa. Oh god. Why come I go Ash? Oh my god, does she go grammar? And she want to go come a cool or so new. Well, Mahim. Oh my god. Yeah, so Marshaw, you're not going to be able to bar echo. Like, I don't know. You may go in a geary sleeve yeah. tattoo Martian. Take him, yeah. Is trail a shaw. Yeah. Basically, a Jaron lay and we'll make a geary a shaw yellow. Ach, ma fain an Fishan show, Cade Mila likes. Yeah, my tattoos, the Cade Fishan. Yeah, Cade Mila likes a carja. Tattoo of mine, a shin, August Mata, million subscribers I get sleeve. Sleeve, yeah. So they. Well, yeah. Yanhin A. No, Yanhin A. Dirty A. Die. Festa sunlight. Tá cuma like bandage ar fast mar galar an da. Maihíam co gal níos mó na rud a bhíala. Ní rá agam faoin da. Yeah. Agus is dátha nach neanan siad cin co gal. An maca tú an trend sin, ba ceart tú an é sin neanú. Yeah. So Tamid is a Druid Bhriana, the Druid, and Druid, and Dree, as Gaeilge, and Dree. Tamid is a Dree. Agus in Cambridge, agus dúirt cúpla duine linn go bhfuil an peanta Guinness is far an seo. Mar sin dúirdaimid ceann le roinnt mar níl muid ag géirí peanta Bhriana á ach béidir mátá sé aonanta mai béidir go mé muid ag géirí cúpla ceann aisle ach Chiefy muid tá mé chun é a bhláisiú. Maithíonn sé aisteach nach bhfuil muid ábalta sláinte a dhéanamh. Sláinte. Blasta. Sílim
Guru and Kion in Mr. Dooley's níos far. Could a while. Sin go má ag antí má féidir ag dúirt siad go rá an cean far an agus ar an cuatha an agus dócha go bhfuil gacáit ag rá go bhfuil an Guinness is far acu. Ja, Ishpin. Ja, Fisa Bagun. And yay, Iroak Ishpin a wine. Blasta. Craithmid an tost an Ella ná is áras an é ina rira. Agus tá sé inta jazz tá kistin agin, so béimiid a cockart an ihe ar fad. Sní agimid an taras an seo. What's that? Maybe he became ill and couldn't leave the studio. So that's what happens here. Seo é an histin, seo í an histin. Go leiscil. Cushnor, níl banon, buchas le dia, lava. Tá na pillows aisteach. Tá sé aisteach go bhfuil na pillows mar sin. Agus go bhfuil méid mí cáfra. Yeah. Oh yeah, quick. Well, pillow a chur adran. Talafish, agus desk. Tá an dortal tá crú aisteach ar an dortal. Tá sé cho láhan. Sé cos bhfuil leis na rudí atá anmhatha ag ó uisce Yeah. lastú. Yeah, like shikini agus meise le má sleeve. Cool girl. Yeah. Sáilte. It's common. I have been making a vlog this weekend, so it involves cringy actions. What's up? I know what that's like when you can't take it out. Have to go to the thing. Asking me about the tripod, I was like, I'm gonna die. Good. Remember those little houses in that fantastic shop? I feel like I went in there to get 3 things and I couldn't get any of them. I don't remember what it was, but the 3 things I needed they didn't have. I was like, it's a great place. Támuid ag siúlabhála inis, bhímuid sa Dubliner agus bhfuil mé le Maclean do mo chud, shout out Joseph, as bhí sé chomh jazz. Ach tá an atláán le daoine óga. Ní daoine óga mu dinne. Yeah, no, bhí muid na daoine is sinne an. Aha. Bhí mé se peg mé hain. Yeah. Tá cos a bhain san uí. Is at jazz í agus bhí bia agin. Bhí an bia mai. Bhí tos a sasta le de pearly barley bites. Agus bhí mise chicken curry. Béimiid go lehála amárach agus tá brón orin mar bhainmuid sult mór at Boston. Tá at specialta in ar grítha inis. Do Boston. Do Boston. As a jai. Boston. As a jai. Wow. Jai? Yeah, Jai. Jai has a jai? Yeah, honestly,
tá mé bras asta leis agus tá sé aisteach ach cúpla uair héal mé. Are they putting on a show? Like, and me and a chathair seo cho jazz agus spríúil I gcónaí. Mar dúirt mé le mámí like gachor bhí mé an seo hatan sé níos mó ná an or dearna go bhí mé an seo. Yeah. So an céad or eile baitú like Yeah. gafa. Mar thula siad an scór a thug tú agus bhí siad a géirí Janú níos fearr a hanúair. An céad or bhí si go bra an or na sin bhí si go má agus an isis tá si go hinta. Yeah. Arás ba bhhailm chartarráis mar tá galúir rudí le Janú go fáil so béimiid arás. So níl ag má go méid tafadéis seo ach nuair bhí muid an másún na céile bhí fan orin tíhanna amadach áil ach ní ramuid in an aon rud má a amsú. So rinne mé cean agus tuairhí mé édí a nacht. So ar nói déireann sé Daddy's Fried Dough agus an sin an seo Daddy's Italian Ice mars gná, you know, tá sé just an echo in na chéile agus a ríis mars gná ar an bhrom Daddy's Lemonade. Sílam gola is sugam. Okay, so thug mé é do bhálaí agus is féidir leat do thula a oscail tanis. Tá sugam. Bhí sugam. Oh my god. Ach tá níos mó gceist. Is brala mé. Seo an tíléine is Mar níor formid Jane. No, I ní Boston. merch merch oh So daddies. bhí orin Fried dough, Italian ice. Oh, agus tá sé an ord céad a bhí sé ar an carta. oh my god. Agus tá ceanna gomsa comá. Oh So my god. Bédini ag géirí an tíléine seo. caiimid jobar le iadí. Caiimiid go leráis Caiimid. Agus gan aon rud ará. Just fried dough at the whole like just gone and grow in red queen Ná hafa rudder bí just agus an sin imid Italian ice agus an sin lemonade. Oh my god. Tá tú go cluiste. Tá sé cluiste.